bakunzi b'amakuru mashya TV, reka tubagezeho uko operasiyo yagenze yose yo guta muri yombi umuhungu wa El Chapo. Abantu 29 barimo abasirikare 10 ba Mexique baguye mu gikorwa cya gisirikare cyo guta muri yombi umuhungu wa kabuhariwe mu gucuruza ibiyobyabwenge El Chapo. Ovidio Guzman uzwi nka El Raton cyangwa se The Mouse yafashwe kuwa kane akuwe mu majyaruguru ya leta ya Sinaloa ajyanwa mu mujyi wa Mexique mu ndege ya gisirikare. Akimara gutabwa muri yombi, agatsiko k'abagizi ba nabi kazwi nka Sinaloa Cartel kahoze kayobowe na se w'uyu muhungu gafatanyije n'ibindi byihebe barwanyije inzego zishinzwe umutekano, batwika imodoka ndetse banafunga imihanda izengurutse leta ya Pacifique Coastal. Minisitiri w'ingabo wa Mexique Luis Crescencio Sandoval yavuze ko imirwano yaguyemo abasirikare b'iki gihugu 10, ati abasirikare bacu 10 baburiye ubuzima muri iyi mirwano ndetse n'abandi 35 bakomerekejwe n'amasasu. Uyu musore ashinjwa gukomeza ibikorwa bya se El Chapo ufungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge mpuzamahanga ndetse anayoboye agatsiko k'abagizi ba nabi ka Sinaloa Cartel. Igikorwa cyo guta muri yombi Ovidio Guzman w'imyaka 32 y'amavuko kibaye nyuma y'amezi 6 ari gushakishwa nk'uko byatangajwe na guverinoma ya Mexique. Kuri ubu yamaze kugezwa muri gereza ya Altiplano iherereye i Mexico. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu ushobora gutanga amakuru ashobora gutuma Ovidio Guzman atabwa muri yombi. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.